Cain Owen. Lansio'r tafliad i mewn i gwrs Cosby, y tîm cartra. Ashley Evans di hwn. Nôl at Owen. Owen yn ei tharu mewn eto. Mae'n dod â Snaith tro. Mae Snaith yn troi gan ergydio! Ac ar ôl cwta 4 munud, mae'r ymwelwyr ar y blaen. Croesiad Cain Owen yn carfod Sam Snaith. A fe gath o amser i droi. A fe darodd hi yn isel heibio i Jakob Brzezinski. A mae Pen-y-bont ar y blaen. Bale ymlaen. Cyffyrddiad gan Hughes at Hayes! Hayes! Ac efo'r cyfle cyntaf, mae Caernarfon di gael. Yn yr ail hanner, mae Mike Hayes wedi dod ar tîm cartra'n gyfartal. Miles Davies. Disgyn at Jack Evans. A mae dal yno. Ar rywsut, mae'r Bale wedi cael ei chodi a di taro top y trawst. A mi stopiodd am ddiffyn y tîm cartra. So oedd y Bale yn bwnsio gwmpas o'i blaen nhw. Jeffries gath i droed ati yn y pen draw, dwi'n meddwl. Yn cweit yn gallu ffeindio targed. Cain Owen, dafliad o, cael ei ffynnu ymlaen gan Snaith at Harling. Bale dod nôl at Harling rwan. Snaith, nithon ni lawr at Wood. Wood, efo Watts tu allan iddo fo! A mae mewn! Ac yn y funud ola un, mae'r ymwelwyr wedi mynd nôl ar y blaen. Trydydd gol gyngrair y tymor i Keen Watts, yr eilydd sydd i ennill i. Caernarfon certainly deserved a point, I would say. And they could probably even have an argument that they deserve 3, although we certainly deserve something as well on the flip side. But I think across the season we deserve wins like today. The effort my boys have put in over the last, well, always, but certainly the last 2 weeks since we played last, it's been tremendous. And it's not just about the 90, it's about the build-up, and we deserve it for that. Ond yna ddim lot rhwng y ddau dîm. Twyd nhw sgorio gol gyntaf, ni ddim wneud digon da. Wedyn maen nhw wedi gyfri newid i siap nhw, cos ni ar y dop. Dyn ni gael y gol yna, felly meddwl bod ni'n mynd ymlaen i ennill y gêm, ond andros o siomedig o mewned i brifo heddiw. Mae'n anodd i gymryd.